Jadi ini bakalan kita gali ya, bener ada kentangnya atau enggak. Tomato potato. I will show you Manta's magic trick. Ini mama hamil lagi. Hai gengs, welcome back to our channel. Dingin, Bo. Ini kita mau ngajak kalian panen kentang, tapi sepertinya mungkin dia udah rusak. Kita lupa. Kalian pasti ingat kalau mama ada tanam tomato potato. Itu di atasnya pohon tomat dan di bawahnya itu pohon kentang. Beneran lupa. Ya ampun, luar biasa sih. Jadi ini bakalan kita gali ya, bener ada kentangnya atau enggak. Ini mama hamil lagi. Sayang bin video semangat. Hamidun lagi dong. Ya kan, kelihatan kan gengs, kayak berbadan dua. Udah ada satu ini kentangnya. Kecil banget. Itu lagi. Hihihi. Berfungsi ternyata, gengs. Tomato potato. Kayaknya isinya segini doang. Capek deh. Nggak ada lagi. Astaga, isinya kayak gini aja. Isinya segini aja. Itu tanahnya di situ tuh kosong, melompong. Dan ternyata hasil panen kita si tomato potato sangat mengecewakan. Dan habis ini kita bakalan lanjut bongkar pohon Natal ya, Mama sama Kidos. Ya, tahun depan gak usah beli lagi deh, gengs, kalau hasilnya kayak gini mah. Ini punya Menta tomato potato. Susu binik. Sedikit banget. I will show you Manta's magic trick. And you need to push in. Huh? Yeah, then. Ini ada
Tunggu. Ini ada logam, terus ditekan. So, we doen dit niet met zo'n klein. Hai, waktu kita bongkar pohon. Dat. Jadi yang gold di satu box, yang putih di satu. War das auch Gold, Mama? Ja, das ist Gold. Iya. Das hat nicht so akustisch. Abang Kocik tugasnya ngambil coklat-coklat. Das ist nicht so öffnen. Anak bayi. Du, mein Ja. Fuß ist weg. Kos kakinya lepas. Iya. Iya, Yumi. Ah. Atas ya. Bye-bye Christmas tree. Sampai ketemu lagi di bulan 12. Ich tue noch Süßes auf, du noch Süßes. Kamu cari coklat. Cari coklat. Problem, weil die Egal, sudah kita. Udah, kita beresin dulu ini semua pernak-pernik. Christmas. Di tangga masih, di depan rumah masih. Iya, itu silver. Mama, die rosten kann. Yuk. Ngantuk. Lihat kamera terus.